Yung bagabigat tayo amin apo. Happy Fiesta. Ni kaslamod. Laki nga ron na to ng Happy Fiesta. Happy Fiesta yun ni San Mateo. Nya. Nang dutok, tagbalin nga adalan, hanga nang tuktok, dahil mo nagibasa ako. Gapon sa amot, tinervyos na ko. Dinutukan na, kunana ka, tinuktukan na, sumaguma ka, di pa ka, nagkamuol na kasla dahil tayo, kadwa tayo nga na ibaslat, tambakan, nagkamuol sa amot. Dinutukan na, nervyos, hamukit kita, inda kita, tataon, nagibasa ka, tapos nang nervyos niya. Amo yun ni San Mateo, inya na ganan, may isa nga kunatayo, ibanghelista ng publikano. Anya ti publikano kanya dagiti agsingsing ti buis maibilang da nga hanga kay kayat ti gimong. Apaya kaslangarod switik da nga talaga. Tagsingir da ti buis uyuber da DJ sobraan da DJ buis ke masitsitikan da dagiti tattao iso nga kagurgura dagiti tattao idi panawon nga po Jesus dagitoy. Kani Mateo adaya nagtugtugaw di office na nya kunana surutan na simurot adagosen nya simuroten no kumano dagiti tattao pariseyo kada iskriba mangkita daytoy ko abi sino kumamo dato yung sumursurot kenda ta kung kunayo nga Jesus kunada dakis nga rod kasla dakis ti panagkita dati simurot kini Apo Jesus idinaamunan ni Apo Jesus santo nagbalbaliwan nagbalinan nga nalintag nya kasla kanya tayo ada la may kan aglektor ka may kan ta friend ka nga ako like jak maikari father sino rod ti maikari dito nga rod kina ako like mo kina lektor mo di yan o sumarak ka di religious organization isunto timang balbaliw di katataong isunto timang palintag di katataong ngam na ako like katamin pasaw ka pailaan agit kakan no lektor kang ka nya na ganan barbaridad pa ilati sa sauam ay kumadi kasla dagiti mother butlers nga da basit saganad na para kada kayo naguurok da marites dagiti di handa pay nag-mother butler idi hay nag-mother butler wow kada sabado dadan nga umay abdalusen dadan nga umay anya na ganan di ko nakasansanto da pa yan tatan no ori no sang kabasay da kadakwadan iburay da pa yan kasi mat di pa nangawag ni Apo Dios haan nga daytay berberuken ano sino daytay nalintag perfect nakasirsirib daytay awan pulos ti bahaan naawis tay amin maawagan tay amin tata ko may kayon din admission ita namulanglangan hapo nagado imay dabi na panggimatang tibutas na sweatshirt kada sinilas nga nakasilsilag di sinilas ni Ma'am Tina nga si imbo na nga ay nakadwa nga na igalis day jay datayo maawis tay amin kaya nga saon di pa nagmission ka kabsat awan special nga para laeng kadagay tay napipintas nakaadal addalugan na para laeng kadagay tay nasisihaan datay amin aw awisan na nga mangiwaragawag datay amin kayat nga agbalin nga adalan na kitaan nyo ni Mateo ag singsingir ti buis idikon ko nam simurot ni Mateo iji balay ni Mateo nagawis ka dagiti kakadwan at siyempre ti barkada na datoy dagiti ag singsingir ti buis niya napannagipangan ni Apo Jesus kanya ti kunadamanan ne apaya nga makipangpangan ngay nga dayta nga padi ka ne apaya nga pan makiinom ka dagita ne apaya nga mapan makibarbar kada kadagita di nga rod kaadda ni Apo Jesus kanya da iso timang tulong nga mangbalbaliw kada kuada da tayo magamin da dumadyo panagkit-kita tayon ka gaputan na pan ni Apo Jesus kada kuadan ka kaya nga saon agsigsigir mo tibuisan kahit nga saon managbasol mo tan haan iso nga rod kaadda na tinagbalbaliwan da di nga rod panakariina dati ayat ni Apo Jesus iso nga nagbalbaliw dangam dagiti pariseyo ay Apo ti panagkit-kita da isuda ti talaga nga nakatap ti matana dagito mamarpardaya dala mangkit-kita ti mading aramid kuno kasya ti attitude tayo baliktad imbes nga makit-kitaen dagiti mayat nga sumurot kin Apo Jesus mapangka gumunglo ka dagiti mayat nga sumurot kin ni Apo Jesus
Imbes nga dildilawon dagi jay ori na inya ti katatao na day takabsat mo no kayat na agbalbaliw nga sumurot kini Apo Hesus. Imbes nga dildilawom sikat ti umuna nga mapan sumurot. Mistik na rudyo puso tayo no daduma di day la sino kumamo day tani ko na mamamuk day taan managuyaw si kakat ni mapan sumurot na umuna tauri no parpad na yan na kanto na nariknam ni Apo Hesus sumurot ka mo as ano ko matipan ang surot kin ni Apo Hesus ito ilan na mulanglangan makimisa kanto hamot ija madian iji inalda-alda pa nagbiag tayo linlin tagan uray no nakapsot uray no managbasol, ikarakarigatan nga linlin tagan. Inutin nga maiyan nurot gini Apo Hesus. Si Kakararag, si Papakumbaba, si Aanos nga agserbi, uray no kas ano ti estado ti biyag mo no maaramid mo data, sumursurot ka kini Apo Hesus. Kala ko madagiti kakabsat tayo, datan na kita Mother Butler sa iburay da. Sa bali kami di jay, dagita mo daduma ki di ama nga Mother Butler mo kuno dayuda kapitan kun ada man ta dagita mo nam tatan binaliktad dan imbes nga isuda naririgan ni kapitan isudan ti mangi sa bali diri nanan nya napintas di umawat ngam napinpintas no sikati lagi buray ti karon na nakurang ay napukaw sa tay bitsin di kinalang ata nagni GR nga ron na burais di awit na kamong pa na nagdaawan bitsin na tay awit ni GR baka nag-ijay Anti bagbaga na day jayon, nga to nga levelin, nabiro kami ni Apo Hesus, tulungan mo, ibure mo ni kabsat mo, iburayan ni kabsa mo. Tadi jahan nga, wan, pinaraburan na ka. Adda mulam, nasayaat, nalaing ka nga agmula. Adda mo dati kaaruba mo talaga nga uri tugkel magami nga tugkel talaga nga madihan nga haan nga agtubo mula na. Uno na ilunod akin ino, tatakaw nga ruti mula di. Haan nga agtubo mula na. Kaya nauno kas jay, kano si kati addaan, gaputa mo mo ni Apo Hesus nasaya at di katatao mo, automatic, ibingaya mo ni, kabsa mo. Uray no, nga to nga level day jayan, uray adda mamarpardaya kanya mo, uray no adda manggura kanya mo, nga to nga level day jayan ti pamating, pakawanam, ayatong laktan. Day jayan tinanaknakam, kas jay tinagbanagan ni Mateo. Idi na kita na ni Apo Hesus saan lang nagbalbaliw, simurot, agingganan nga, may sa kadagiti apostoles, inwaragawag na ni Kristo, agingganan nga, na martir, agingganan nga mailunod na, mapapatay, dagapugin Kristo nga, intakder na, naununag manan nga, klase ti pamatikin ni Apo Hesus nga uri pakatayamon, itid mulat na di bagim, hamo nga pilyon, nga pilyon ng tinainlubungan, naununag manan nga klase ti pamati day jayan. Taday ko dahil ito tinapasamakin mo tayo, awis na magtanya tayo. Nanasaraka mo niya po Hesus, tulungan mo kabsa mo, iwaragawag mo. No naununag manan, uray no pardayaan da kan, ayatum lat ni kabsat mo, naununag man day jayan. No naununag man na klase di pamatin, ay katinainlubungan na lipate mo, mapangka iti na espirituanan na ununag nga klase day jayan. Kada ito yung matulati misyon tayo kakabsat, haan nga, misyon lang ti madre, misyon ti padi, misyon lang ti akulait, misyon lang ti kahan, kas diya ti misyon. Datay amin. Adda akum na kinawan, obligasyon nan ti sumurot kin Kristo. Adda akum na kinawan, iparinanan ni Kristo kin nikabsat na. Adda akum na kinawan, ayaten na ni kaaruba na ure dagiti mangirurumang kengkuana. Adda akum na kinawan, misyon tayo ti mangipari na ni Kristo kadagiti kakabsat tayo. Alaga tatatapyas tayo, rambakan tayo ti piyesta ni San Mateo, dawaton tayo ti panangibabaet na, sapay kumata masurutan tayo matisuna. Uray man no di tayo nga makadwa nga personal ni ngamin, dagiti gamin adalan ka, nagganas ati sumurot kadakwada apaya, personal ang nakadwada ni Apo Hesus. Uray hati nga makadwa nga personal ni Apo Hesus, ngam nori, naan tayo ti kaadana, kinasanton amisa, iti kaadana iti gimong tayo, iti sisa tayo, iti panagkakaaroba tayo, mabalin tayo nga surutan. Nagasgasat na nakadkadwada, ganda nga mismo di sa una, kinapangpanganda, ngam ore da tayo the same. Iti nasantuan amisa, kadwa tayo mo laeng, awatan tayo mo laeng. Kanaga po tamarin natin iti kadda ni Apo Hesus, sumurot tayo mat. Hanlaeng na ni Mateo tinangibagaan na ti surutan na.
Dakay amin, misyon tayo dita, sumurot kini Apo Jesus. Ila ka sumurot kay tumulang agawid, baka agbati mo tinadduman. Kinasayaat mo launa yata, umaduka ito yan. Namday jati bagbaga na, ti susurot, iso day jayan. Namari namon na Apo Jesusan, sumurot kang kingkuana. Iti panunot, aramid, kananakem pannakilangan. Sumursurot kini Apo Jesus. Ala happy fiesta, rambakan tayo ngarot, itultuloy tayo dahito yung nasantuan amisa.